Menteri Ketenat CNRD ubah Hamlet Dotling mentah kesni kakar tarik urempang hajar puar ula ong ba onom ya pen satya ki isu jong kajat benriu na kebenta kasuki. Ubah Hamlet Dotling ubah long ru nong mi kemat jong kamelim constituency ula ong ya kene haba play kamadan yelek kai baladap sna badru ban bui umau nong rempan na kebenta bente ke stadium ha lengka. Hakani kesni leadon lang Menteri Ketenat Sports ke jela ubah bantai dor lengdo kirang ba snong ke lengka na lor kiwe. Ya kete ke indoor stadium ente haka jinglut ka bakot syaka lai pensan puh nyuklur tengka kat bai kamadan football lada bansna haka jinglut ka bakot syaka lai paulak tengka. Tegani kadang kesni sisa kaban tersak jikan mau gi kembang yo artli ki mau gi ban tersak jikan mau ki mau mer ki mau ki bangin numlah ban kelat namar la don dagi dak ko ban penne ban tersak sijuna yo ban pli ya ni madan ban aga juga for ni yo ban bo mau nong rem ya ni ka indoor stadium kom sitting gallery nagaliang ko jonga ngatrai borok ngini ken mau ngi pat slam dang menagani ngidang wan banbu manung rem ya ka weka multi complex hante po sinong lumuba bat ngadang ongru ba kata ka jingi trelang bat ka jingi ya lang lengkat jonga bat i emily jongpi kamdei tang mentah bat nrei ngani tu e bi kendia to so komane kalong nadu kapor ngabat i ngidang yele football under 16 hangte po jiaw lang sini bat ngadang ongru ong ba kini baru kini kecik pendiat jumpai terakenra cepat ba kim dah kuat kan ya ka lecture mo kubangi keren deh nasi don kata kejengit ke baskam badai ban kham jam ke kam mulai kerti ke konstituensi melem ke don kam deki kam ke konstituensi maupun ro ke don kam ni deki kam dengan dokumen bat baham mengawi pingirong kongsi para ye trai si tomsya nakabanta bat kentiu ya lagi jong di konstituensi bat ya state di berapoi ila ya tu lut ye ke ba ila trai ila ya tu lut ye ke kam bat ye gi skim ke belarung po ke konstituensi ke jong ni bat nakaliang ke jonga olympi larang don la suru nang asu na benta ke bet ke yang bat kentiu ya ke konstituensi ke jong ni Tegani ka stadium kadai kawai ka ba nakaliang ka jongi ba ilawan ba ila kerpat ba ila phone yang ana ka poch ka po ba dai ka jing bodien ka jongi ba ka jing thrang ka jongi ba manra ya kani ka indoor stadium hamni ka tu man ka po tang sulayo po la kili lalong no tu tengah itu pi ngadon ba gi parlok amali gi don lang dengan jui kata ka jing angnut ba jing tristom Mundai bangasu ong bangasu keran dia bansu yaro handai ngai ngajing tristom gitu. Bat kajing be naga bentak no ban warra sya yang tegi development apo ke konstituensi do beli gitu ni. Ngakan mau ki por ki blalai pon senam ki bala lek no ngai bakan badan kalong tak ngoi. Ngakan det mena por bangarung ang tai. No bakalah teman nai mat. Handai ngai bakalah kalah dulu. Tegane gade kajing tristom jong nong ikmat jong pi. Ba IT met bermensif na bentak no berkentiu ya karoi ke para po konstituensi lada kani ka stadium mangni ladam dai ke jingi trailang bat kinong song sno bat kinong yaram sno ngani tu ipingin nomla berpeniang ni stadium